Pagdiriwang ngayong 2022 ay pinamumunuan ni Punong Bayan George R. Bengwa at pangalawang Punong Bayan Mariol Otayco at miyembro ng Sanggunian. Ito ang kabuuan kung bakit patuloy tayo sa pagdiriwang ng festival upang ipagpatuloy ang pangangalaga, pagpapahalaga at patuloy na pagpapahayag. PASACAO Academy, headed by Mr. Jean Chero M. Busulat, leader, and Mr. Raquel F. Nabo, principal. PASACAO Academy Band and Majorettes. DLC coordinators Evangeline Arcada and Chris Ann Olarone. CAT Commandant Edgardo A. Prela. Assistant CAT Commandant Junel C. Romero. School President Alvin O. Milasco. Laiseo de Pasarao. Approaching the reviewing stand, the Central Bicol State University of Agriculture, PASACAO Campus, Band and Majorettes.
Conejo, Campus Administrator. CDSUA PASACAO. Cadet First Lieutenant Abdul Aziz Hanim. Corps S4, Cadet First Lieutenant Sheila Joanna Villanueva. Corps S5, Cadet First Lieutenant Raymard Mojico. CAT Commandant Ms. Rosemary R. Oropesa. Major Leader, Cadet Captain Gian Isabel M. Ramos. DLC Leader, Cadet Captain Mary Chris Alabado. Majorette Trainer, Michael Angelo T. Averilla. Majorette's Coordinator, Ms. Saralyn T. Otordo. DLC Trainer and Coordinator, Mr. Alan F. DLC Leader, Mariana H. Solis. Majorette's Trainer, Kim Ryan B. Losariaga. DBC DLC Trainer, Ms. Katrina Ann Banaag. Assistant DLC Coordinator, Ernesto J.R. Garcia. Don Mariano C. Veneracion National High School. Majorettes. Itulan. Headed by Punong Barangay, Ian Christopher De La Rosa. Sigma Lambda Phi. Headed by Mr. Eman Lirio, Chairman. Tau Gamma Phi and Sigma Triskelion Grand Fraternity and Sorority. Headed by Victor Sabado, Council Chairman. CBSUA PASACAO Campus, Tau Gamma Phi and Sigma. Karanang Chapter, Tau Gamma Phi. Balogo Chapter,
Headed by Mr. Efren Baran Jr. Organizer Mr. Joel R. Avelilia. With Pinoong PASACAO winners. Committee and Organizer Mr. Stephen Bentley. Kabalikat Civicom R5-1208. Chapter President Edgardo Maravilla. Kabalikat Bicol. Chapter President Lisa Echevarria. Gusto ko pong tawan ng dakulang respeto ang sa kuyang idol, ang sa tuyang padangat, pinadangat kang banwaan ng PASACAO. Ngunyan bagong masasarigan kang 2nd District. O pakanta po, Board Member Mayor Nino Taiko. And syempre ang sa kuyang kapartner sa Sangguniang Bayan, katabang sa paghatod ng mga programa tidiyo sa LGU ng PASACAO. Magayon, maigos, mabuot, mayong iba, Vice Mayor Mariol Taiko. Kaibanan niya po ang Sangguniang Bayan, member yan po dyan, Kagawad June Parco.